Dobro, znači ovako, ovaj lik pod imenom Joe Rose 2019, koji je 6'3 and single by the way, by the way, boli me kuretina. Znači, on je napravio listu top 300 stvari na ovom svijetu. Ajmo mi započeti od 300 pa unazad da vidimo jel ovaj dečko zazvat mentalnu ustanovu ili ga možemo staviti na miru. Jel vidimo s razlogom single ili gay. Ja isto volim srati. Top 300 stvari ikada. Let's go. Welcome to top 300 things ever. We're going to do numbers 300 to 396 today. All right. Coming in at number 300, we have the Macarena dance. Kuš, odmah automatski počinjemo blago zaglupljujuće. 300 stvari Macarena. Ajde, argumentiraj. I mean, it's a solid pick for anyone who doesn't know how to dance, so I just thought it had to be on the list. Macarenu odabrat za plesat, ak ne znaš plesat. Ako smo se do tad družili, više se ne družimo. Coming in at number 299, we have the Eiffel Tower. I mean, it looks pretty cool, fun little vacation spot, but I mean, you know, it doesn't do anything. Overrated, definitivno ne hvalim ja tu ni Francusku, ni Pariz, daleko od tog. Ali jebote, da Eiffelov toranj dođe blago iznad Macarene, pa dečko se drogira. Dečko se drogira definitivno. Coming in at 295, we have stickers. Very similar to logos, but these you can put on stuff, so that's pretty cool. Ak si ti jedan od novih likova koji će staviti stiker iza auta, Branko i Ema u autu. Kogod to stavi, sam da znate, u meni se tad ovak zapali lagani gnjev sa željom da vam se zakucam iza u auto. Neću, jer nisam debil, ali mi se javi ta misao. Bog me tak stvorio, nećete me suditi, ja vam sam priznam kakav sam. Hey guys, welcome back to top 300 things ever. Today we have numbers 295 to 291. Ajde, razočaraj me ponovno, slušam. Coming in at 291, we have street lamps. I ravno u razočarenje, ko kamikaza, ovako, street lamps. Pa jebo ga ti, to možda njemu ide u korist kad ovak čudan se popne na drvo po mraku i onda zbog street lampsa vidi ko šeta, kog može oteti. I think they're super cool, you know, they light up my road, and sometimes they even make it look spooky during Halloween. Super so cool. Cool. Mi je kad mi ti izađeš iz mraka dok sam ispod street lampe. Ali serem. Hey guys, welcome back to top 300 things ever. Today we have numbers 290 to 286. Coming in at number 290, we have stop signs. They look pretty cool and they're super effective. Coming in at number 289, we have crunchy leaves. They're super great to step on. They just really... Kaj ti je misao vodilja? Otkud hrskavo jesensko lišće bog te mazo? Dobra, ej. Ak ti srce to voli, ću ja se staviti svojih 300. Ma, nema toliko ni volje, ni želje, ni vremena, a ni pameti. Coming in at number 288, we have the Minions. They're pretty funny. They have some great movies out there, and you know they're really loyal to Gru. Minioni prije stop signa. Draži su mi minioni nego da me pogodi neko ovak sa strane s autom ravno u bulju sa 180. Ima smisla. Coming in at number 287, we have auto saving. Saved me on so many papers, so many video games. It's really just an underrated thing. Dobro, on hala igrice, ali ja sam businessman, zebam se da je. Radim tvoje video, fakat. Jel tak izgledam? Naravno da ne izgledam, slažem se s vama. Ali autosave me na faksu bar spasio jedno. Pa bar 3 puta, ali jebačko dobra 3 puta. Znači, uštedilo mi jedno 17 sati rada, ali nekad me znalo i sjebat. Tako da, malo sam podijeljen svojim osjećajima prema autosave-u. Ali kad me izvuče ga obožavam, a kad me sjebe mu želim plivaj u jezeru vječne vatre autosave-u pičkat. Finally, coming in at 286, we have the game of chess. It's a pretty fun game and, you know, it makes you feel smarter every time you play. U šahu ja jedva znam figure postaviti, ali znam i time se dičim da nekog pobjedim, taj mora biti bez ruku i bez glave. Ali veoma impresivna igra, moraš razmišljati 7 koraka unaprijed. To mene jebe, znaš, pa onda nisam baš u šahu jak, ali mislim da mi je malo više na listi od 286. To je skromno mišljenje moje malenkosti. To je to, a? To je to, a? Coming in at 284, we have buses. They help people get to school. And for those of you who are like, wow, why is it this high on the list? You're forgetting about the double-decker buses they have in England.
Znači, ne želim se opet nadovezati na faks, ali jebenim busom sam išao na faks, a ne da mi je to 284, nego mi valjda 280, kak se to kaže, 284, 84 milijuntni. Uglavnom, pički materinu i dole na dnu, mrzim buseve, još ove zetovske linije. Ako iko ikad i vidio taj bus, ne mora ni ući kužu čem preću. Up next, we have sign language. Super cool. I mean, honestly, it's like you're communicating just through gang signs. It's pretty cool. Coming in at 282, we have fist bumps. I mean, it's one of the ultimate ways of just saying, hey, what's up? Kad bi imao prijatelje, naravno, to bi ti radio, ali sign language prije ovog sam, znači, kak to ima smisla, friend? And finally, coming in at 281, we have high fives. It really is the ultimate way of saying, good job, hey. Good job, hej, šmokljan sam. Hej, hoćeš ići, brat, sjeće. Klošaru. Ko stavi high five ispred fist bumpa, ako smo se do tada družili, da više se ne družimo, jel ti jasno? Pozdravi prijatelji, bok, kak si? Uraz, daj mi ono šaku, pa jesmo frajeri ili nismo, kaj. Ja se ispričavam. Coming in at 279, we have Bob Evans. I mean, it's the most iconic breakfast place that is, just tastes so good. Ponovno ne znam, ti gori, bum ti vjeroval, ne bum se pravil pametan. Coming in at number 278, we have minimum wage employees. It's really easy to like your job when you get paid a lot, but these guys are the ones making the real sacrifice, doing the real work. Hvala svima ovima koji ostavljaju kičmu za mene za nimalo para. Hvala vam! A prema ovom mogu pretpostaviti da mu je roblje još više na listi. Hvala ovima koji ni pare ne primaju. Legende ste, ono. Coming in at number 277, we have name tags. They seem kind of, odd to have on the list, but the amount of times I've used someone's name tag just because I forgot their name is just insane. So ti hodaš, friend, oni imaju ove name tagove, osim u dućanu, fakat ne kužim. Hello, your name is Dave. Bravo, super. These are amazing. Finally, coming in at number 276, we have the ampersand sign. It's just a better version of saying and or like the plus sign. I mean, it looks so clean, so you gotta have it on the list. Isuse Bože, ja se fakat nadam da se ovaj dečko drogira, jer ako se on ne drogira i ovakav je, zajebana situacija. Hey guys, welcome back to Top 300 Things Ever. Today we have numbers 275 to 271. Let's go. Coming in at number 275, we have the word the. I mean, it's obviously one of the most used words in the English language. Just amazing. Just amazing, bravo. Ja bi isto dao svoj glas za slovo s u hrvatskom jeziku. Legenda si, bez tebi bi bio, ne znam, di bi bio. Coming in at number 274, we have the trombone. I'm a trombone player. Sounds awesome, works great. Jebote, ak ne bude San Andreas, iznad ovo, ako mi lik stavi trombon prije, ne znam, Gardelanda, prije bilo čeg, jebote trombon, koji kurac, kaj trombon, 274, trombon treba biti zadnji. I ako volim instrumente, kaj trombon, kaj sviraš, trombon, super, bravo Dave, Coming in at 273, we have chapstick. I mean, I don't know where I'd be without this, it's just so useful. Koristi njemu i njegovom ovom prijatelju, kogod ga pita uvijek ima. Coming in at number 272, we have... Ok, njegovom dečku, to sam htio reći. Ako mu je ovo dobro, onda ima dečka, sigurno. Fakat se nadam da se lik drogira. Pa ne breš, trijezan jebote sastaviti ovakav popis. Kaj je ovo? Fun socks, super! Moram prestati ovo raditi, još će mi zajebanci ovo preći jebote u naviku, napravit ću to negdje sutra vani, neko će mi istući. There's such a subtle way to just show that you're a fun person, and some of them are just hilarious. I love them. Da, baš urne bez ono. Number 269, we have packing peanuts. They might be inefficient, but they're super fun, and I just think it's a really hilarious way to pack something. A trombon? Trombon si malo visoko stavio. Jebote, packing peanuts. Finally, coming in at 266, we have free shipping. Free shipping is just so much better for some reason, so it's just amazing. Iz nekog razloga je bolje kad je besplatna dostava, ali ne znam zašto. Zašto mi je bolja besplatna nekad moram platiti? Nemam pojma, te mora bi pitat nekog. Coming in at number 265, we have the vanilla pirouette cookies. If you've never had them, you've got to buy them. They're one of the greatest cookies, one of the greatest sweets ever made.
Ovak sam nešto ja slično jeo, ne baš ovo, ali da, ovo, zbog ovog se vrijedi dijabetes dobiti, ovo je stvarno, ovo je ubojica, tako da, legenda si, Joe, legenda. And at number 264, we have shopping. Opet me jebeš, taman te pohvalim i opet kreneš ono s pizdarijama, kao shopping, kupit si neš. It's just so much fun to spend money, buy some things that you like, you know, it's just always fun. Again, at number 263, we have lists. Any sort of list, you got a to-do list, maybe a top 300 things list. Brije njemu na popisu bilo da mene jebe u glavu, evo. Coming in at number 262, we have presents. No one's ever sad when they get a present. Presents are always awesome, whether it's for your birthday or Christmas or, you know, any other reason. It's just amazing. Osim kad ti dođe poklončić od policije za neku brzu vožnju. Tad već i da s maštom dođe, rado bi ga odbio. Finally, at number 261, we have a Christmas tree. In the spirit of Christmas coming up, I mean, it has to be on the list. The way it lights up a home, I mean, it's just amazing. Brenda mu je sve amazing. Al zato trombon, jebote! Kak ću po pički dobiti negdje vani. And at number 259, we have handicap parking spots. Ovo će mene interesirati, tako da stavim ovo raditi. 246, we have swords. I'm a huge fan of swords. I have a lot of them. Yes. I think they're amazing. They look great. And, you know, even just for decorational purposes, they're just awesome. I love them. Make sure to... Imam puno mačeva. Pa! Ajmo mi stat na 50 stvari, to je 54 smo prošli, 55 koliko već. Pa ćemo nastaviti u ovom istom tonu razočaranja i ljutnje. Ali dobro, dobio sam točno ono što sam očekivao od gospodina, ali možda stavim svojih 300. I onda mene neko isprda da sam glup. Znaš kaj, neću staviti svojih 300. Uživajte mi pa se vidimo opet, ajde.